Mensen, even storing, hè. Even storing. Ja, mensen, me bar ori me tako ni na nefa ta, obia gado konfo, kabra, profe. Me bar ori di iniwan bigi sama, me bar ori di na ngala le speki na ngasaka fasi. Wala mala sa konte ka tenfu ko acha program akovo na si, na wisani, na vesa TV, a radio, a telefoon. Me bar wan bigi odi, dis na a program akovo na wisani. Vandaag is, even kijken, even spieken. Meneer zit op mijn kalender. Wie denkt hier na? Als ik het mag weten, vandaag is accept 2024. Mensen, vandaag is zondag. Mensen, odi, baga. Juwala mala sa dalon tu. Anga de biggest mafu sa dalon tu. San kons don. Lek samitaki ba fesi. Fuko atitire wotak abra de tukovo. Sa echa ala so tu jugu kom. Na midri unu. Wotak abra abakru. Anga fodu mensen. 1 en 2. Mensen, mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E baro digi, iniwa kovo funu, en iniwa kovo sa dalo tu jasu nanga mitide, sas don jasu nanga mitide, me bar den wan bigi odi fu konji a program a kovo na wisani, en me bar odi jana tata, ena mama, ena papa, ena alasani, en eme grontapu, en epot alasan tapa grontapu. Aso me bar odi. Mensen. Mijn verster alles maar hebben afgejaagd in de afgelopen dagen. Op presiri, op jompo zou doen. En de was afgejaagd zo tide. Met plannen kan je dat we dansen, we poko zou doen. En met barorigi desma. De wansan da atoso of na oso. Sa de siki na atoso of na oso. Uko esi beter na u lobby wang. En met barorigi af. Jimmy mama masip. Peroti sa etana kilometer. Akte da ita para pasila pe. Le speki anga roli na fiyan. Le speki na nga sakafasi. Eme baro iju alama na tu. En des masa chale lobby wangwa sabana. E kondole alama meti na stand up. Odi le speki na nga sakafasi mensen. Mensen. Big 20 de. Na fes in a studio. Na nga le speki na nga sakafasi. Maar. Mi breiti me lafu. I go. Man e go le kifam go. Maar we liep alasan jana na tata. I verstaan. Als we liep alasan na vader na tapot a passi mi. Na passi dat me waka. I verstaan. So te waka. So te. Maar na tata no na passi dat tisa mi podjiu. A na passi dat waka. Na so me waka passi mensen. Les speki. Mensen. Me pam ta kif tire me lafu me fir boom. Me fir sweetie. I verstaan mi nyan senet. Mooi. Afro borwa mooi nyan. I verstaan. En na be sweetie. I verstaan. Minha bre, como tá falando minha tira? Minha brede bom, mas brede bom. Mensen mi bij brede bom SD en a vrouw mi mek brede bom. Nanga furu meti mens brada sisa tide abe sweetie a meki e karwansani go to water. De tade kare da a skapu meti nanga e mekele ki wan so soup, ano wan supu, me meke wan so watra fasi en e pot ala susa ine en a mam smell sweetie, maar helaas, mi mag nyamen. Helaas, mi do fasek. Mi bo nyang, mi aksi titi fawakaja. Pos mi ba aksi a pikino. Da sabi, ami be sapoyer pisi ba. Mi na yang skapo mi na yang krabita. Da mi na be man nyamen. Ma pisi mi be full nyamen. Anda mi be full, mi na be sapo 100% ete. Maar mi be firi taki mi na nyama saneti. En da door de tijd da, want despadisi afrofmina kom na takalino afrofmina voor West Indies en desbalati e bora sanat furo talis tu e godasi na kenarke da mi e nyam asanati maar de laatste tijd da mi kofientak e asaris mi na dam tap nyam eto en door tide aboring dam taki kom aksi bak da dim aksi da titi tak no en daarom het uit brada wansanim you lek libi sama leki konvo leki yoka. You altijd moest bribi in je schrijven. En bribi tapuna na tata. Want dapen na a bigisa aan de tobrasisa. A bribi sa je moest abi in je schrijven. Anga tapu de kovo voor you. Anga na tata. Omdat die. Te je aartje je schrijven. En te je ba firi tak. Ey, mina mag nyam asanisi. A fire kon direct. Dat inom wist vasa. Mensen a soep smell so sweetie. Eerlijk gezegd. If je chide meti, ha,
Mi bo anyang. Man no. Mi na affront to the biggest of me. No. En mi abo tranga wil toch. Mi na affront to the biggest of me. Omdat zij de na ab lobby na sweetie na mooi. So sta ek kontap je passie san tranga. Maar je moest vet denken. Je moest vet aan negativiteit. Want negativiteit altijd wel contact. Hey, je kan ja no spang. Wale is no spang, you know. No, na wale say nya yo koti neki. Yo kot itongo. Yo kot itongo ino, you know. Meka sarat sato. So te contact if you want tafra. Da so leisi wisa no mag nyang aleisi. Da so te ya bitra kovo sa enya aleisi. Lek abakru enya aleisi, ano so. Dan en a fodu ne nyalesi. Dan ina ten dati dan na obia sama en yulek srefi de konvo le ka asi. A dei dati ye aksi primisi funyang aleisi me no mya furi nyang chuso no mo. Ibastan da kaba. Ma sonte libis me da kale suite so fal ali suite ya. Mi kweki go a suite. Ma sonte yabi so leisi sa. Den bigi sama if yabi fodu. Den sabi taki asanat ne goange. En dat na amoro bigi trefu fe. To brasisa. En daarom, tide motak abra pisitori dati. Des mij tak altijd fodu na ogri konfo. Bakru na ogri konfo. Tide motak abra de tu dati. Want die alasani. Sa wili bisma brana sisa de. If you look at meeste sa if sabra lang sisa na abakru of kirfodu. Ala prespe waka go kirfodu. Iko tolgo kirfodu. Bakru. Maar fa de danga de trakonvo. Zij de full problema no de dape. Omdat zij de you no kan go teki wa kromanti. You no kan go teki wa puku. You know, kan go teki waluwango. En wan fodu you know kan go teki. A eneste wan say ka waka go teki na bakru. To? En a eneste wan say gimoro bigi trobi problema na akir fodu. En daarom ta bransisa, den tu bigi samadati smaitaki da hogri konvo. De kada la sotunen. Trouwe kare kunu. Trouwe kare ala so sadi. Maar sabi, to bransisa, de konvo di sito. Bikasi, i ala bere, metake tranga, abi bakru, en abi fodu. Maar sabi, ano ala fodu, e bari tapulibisema. Ano ala kromanti e barita pulibisama. Ano ala bakru e barita kouta kompetente. No jojo. Como tak jojo? Jojo de meka tak jojo. No de wan family. Ika abi wa kromanti sa da posu. Ika abi na afodu se wakange en posu na dagwes neki. Mane bata pu no asma. Ma defeng. Bikasi lek ala de konvo. Neki fo so my praxe taki. Sawe China dati. No, ya kowo sa dade posu sa ne bata pusama. En furu de na de pranasi, furu kowo de, mane bata pusama. Furu da busi, furu da liba, furu da loktu, furu da sabana de yoka. Mano alamala na prove yoka. Na alamala na cabra. Ibo stamra sisa. En dido, yabi adagwes neki se waka sole isi. Pe wan fodu e waka nentapu. Mas furus mano sabi asandati. Anyone is mas machi wan dagwes neki. Oh, fodu. No. No, fodu. No, gewoon dagwes neki. Next no de nentap, next ne wakange. Mas ma altijd abi a denki dat na sade because ya soort libis ma lerde. Maar yabi son sma, you know.
Zodra de shi wan sneki, ala trobi so sneki, de kiri. En moro bu sonte de libis me shad dagwe sneki, da de kiri, pusomar. Ano taki dati a sneki trobi de bikasu sabi. Isi de sneki sa los me kwekia osoto. Moro furu sa de hoda de ano yerde. Na dagwe sneki. Kashi de furu. Mar, wafodu ne ba ne tapo. Wafodu ne waka ne tapo. Ma ya bisma, de fam taki, ini was neki de shi, de kiri. En trawe efeni te de shi dagwe, de fen tak na konfone tapo do kiri de, want ano mak konja so disi dat alasane. Ma li bisma vergiti, taki pebusi de, in de gron, sneki de. A dagwe dape tu. A la baria, a swipi, a lectere, a orukuku, a la sneki dape. En de sneki sote furu, de ne du ogri soda, ino di de passi, de no betju. A dagwe wisi snap ne sei, ono du no titu, ono betju. Kadefi trapen, o me kwa safu beti, maar, ika snap like this, mi snapes dagwe sneki ba. Ano nefesi, mi waka sa les dagwe de ki soak def bij mi waka na nefesi. En do noti. Maar libisma, so libisma takru, so libi, de me taki, me taki. Libisma na moro takru so tu sa tapa grond tapu disi. En hartzuchtig en machtzuchtig. Je verstaan? En dan ja, biso libisama, san deso takurati, sa iniwan sa desi de wankiri. Omdat solisi de pleit dat de hogri, maar de no sabi ogri sa mano de. Bu sa mano de tu. We allemaal praxe ubu. No. Uno bu, no watu de ino de. Alexo at de daki ina konisma, ina donsma. Maar libisma e chara manipulasi dat kon. Meki denki so. Ik van libisma taki, ja hemel en ja hel. En heel na pefayade. Ano so? De salati na manipulatie. Onmogelijk. De salati niet bestaan. At dagwas nekito. De fam taki e waka. En e ba tapu no wasma wa podu e waka ne tapu. Pada ya bilibis ma sa go kirde. E kap ding. E doala so sa ne sudes le panga gong. So tedes malati sa dua ogrilati. De libis ma so isa wang or two three so isa wa yer family go kire na ke kapala doala sa nange. So tede tro aliba, so tede tro ta pasi, tro en gotro. En a fasifa den kire a family de nakomelingen, toch? En as masa de dis masa kire so ten so de direct na probleem afgide. So te de siki direct, so te de dede direct. Wat so leisi saipsa, des malis ne tak udu so wa ogri. Te tak noti. Maar la plosle de siki, foksle si de for la, foksle de si de breni. Je verstaan maar sisa. En daarom toch brasisa, den kovodis, a kovodis van de kasa de kan kirfodu, toch? Teisje wak na daarom zo smijt ka hogri, a wan takru kovo, maar no tak dat kovo takru, na stalibisma dwing, na nga eng, a fasi pa de kiring, en a fasi taki de teken oso. De teken tan pen, en an a tantek, a kong de mij taki wan zwerver. Is wat sang? En na prezi tayo ay tan jaso ay waka. Maar tayo go na familie, tayo familie tayo lukuno. Sopsa. Want ay go direct in a bed, ay waka na lasma, klein groot, ay tak sopsa. May sabasa asan sito, in familie, so leisi, yabi jugu, in familie. En daarom, yeshi, dat klibis mayo, e waka,
Wan lo passi. Van de ene kant naar de andere obiasama. En moro furu na wakasa de waka de bersi de go. A moro furu kwakzalvers. Sana ab de wan begrijp not die abra akir foto. En zo is het niet eens overtrak over de abi, maar de play obiasama. Maar ik sabi wansa ni sa metak altijd bransisa. Na bribi zijn abi ni srefi en na arti zijn arti srefi. Dape na pigisa ni en bribi na natata. Wanti de convo arti na bransisa. De convo for you. Something de sorry you to 100%. Wisa convo ne ba bikasi. Wisa convo ne ba na itapo bikasi. Te ama te de bloque oso. Da iwakago sukuwam oso. Na ina famiri. You understand? E go sukwa oso ina famiri. En tafe no oso. E hanka dape. Okay? En ta ankra dape na oso kota kate kwa manengra te kwa umasma. Da asma dati to. Achibu. Asma dati. 100%, 1000% Oshen na ine bedi, ine camera, Oshala ala fasi. O fire ine skin. En dat something dat onakwa siki konji you. Fu so you taki, sa kan do if a family no oppo. Dat sa kampo sa nang asma dati sa akonvo wakakong hankane. Dat plotseling isha futu kom bigi. Plotseling ishi wan soro na futu. Plotseling i ai bigi wasig. Plotseling i bede mes e trobiu. Plotseling a hoge bloed en nakiu. Plotseling je kies sukru. Ala so sana bigi sanga yo. Plotseling zo'n test zo die van dat is zomaar. Pam, pam, pam. Maar zo lees je. Libisama. Ne opagoluku saifsa. En je hebt zo libisama. Sa no sabi noti abra convo. Dat is een big probleem. Je verstaan? En dan saifsa to brasisa. Desmarati. Ab moro voor een problema. Because they don't suffer them handle a pisitori dati. En dat de praxe dat rasiki heeft sangade. I verstaan. Maar anu data siki because te de go make foto. Dat was a operatie dat de make etwa fudra dat rane shi noti. Noti. Asang verdwijn. Dat time sa dat mij koru you for 2 days, 2 weeks you are moe. Dat ik kom back, I was sick, ik kom back aan tapu. Bam! Te you go vende, ik go vende achter safe sanga you true. Dat kan die waka benga team op ya sama kampu kaba. En dat kan de in harmony voor do not more. Maar dat teko je de samsa, de kies atibron kan de beitu. En tewa make taki yo taki do, de ya family taki no mine do mine, ik doe niet mee. Maar taki sa de taki, o chafuka ka de tapu. Wat loopt de loopt taka sa zi. Mami na trobi mine fi noti not nestanga de chill me, una probleem bla 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 mine do next. De family taki, sai ne shi in bribi. Sai shi in bribi. Sai ne yere in bribi. Sai ne yere in mus bribi tu. Zij is meer in bribi en zij is meer in bribi toe. Omdat die na vodu, daar ai ini one thing. Daar ai je archi. Dat you know say tak de rommelang ai mo foto. Of je tak guak ya kerkis bij de bribi in de bribi de nonsense. Balansi sa.
dem tekluku sopsa. Karena semiari dati. Wan de kive ko dede of wan de kive sa mus meki wan piki apiki ko dede abere of alas abere. Of wan de kolau. Omdat mo te yuan sanja brada. Adire mano de meta akfodu na moro. Na moro fade takre katake. Amoro akif kom no takover. Afodu akifodu. Na moro rate konvo. Takru konvo ikataki. Mano takru. No. Want if she so. Toch. Idewa oso was bako susfaya ji oso. Oso fi brok in apresi futa. En is ap suma dwe. Maar no asma no do not ang asma. Das me waka ko umfrey. De you fe no go say you go sutasma to resita. You go sutasma. You te kwa go you sute pa pow. Of te kwa oru kapeng. Because lanti no do next my sabta das man bromi oso ji, bromi oso I apucha strati. En so je begi lanti, so je begas matak jongo, ika yep mi, dus as matak no mi na yep you. Of as matek as ma broka wagi fi pau porat ino ma gwa roko next ina voertuig fu gwa roko next ilasi. So je do. En isap sumaneng. En you if you eden roko bu so je do. Asom denki taki e was makai oso. Want nita broko you, ano for nita broki oso, ino kan guina oso slefi, ino ma meka oso slefi. Ino danga broko ati, ino danga sari. And they go there, aksi tak yep me. Wisa wa kamera, Jimmy wa kamera. Mata data for the aksi. Maar we kare ogri sani, we do ala so sani. Mano, en suku na ding. Waka da de na king. Dan you no mag. Go firi of go denki tak a conferis na ogri kompo. Sensitive. En dan on top bransisa. Sa me te nguti de. Abra a kier fodu. So ting a pasi langa. Maar te you do, toch? Ine doe je wang, ine doe je schrijven. Nooit je doe je schrijven te ik op keer voor doen. Nooit. Je doet ja heel bere om ik nasi na bakas na fesi samus ko je doe. En lukuno. En dede say dede. Na fesi de wasa gwa fesi. Toch? Dom sabitaki. Sa we pude wan say ko uite. Want ome malengri ome sam sa for dudu, aki for dudu. Maar libis man e prakse dati, libis me prakse no mi no go do me, ik doe niet mee met dit ding. Maar if de go denki boom sa de taki. Luku asande altijd tak trawa lop taki ya. Mi nego suku sari, mi nego diki sari. Te wasan de keba. Ano yego diki. Ano yego suku asad de kaba. Dale payum mamek you. Ino kangotak ano mi pa no mi mamek mi. Of da no mi pa da mi ma da no mi brada mi sado. Abruru da pe kaba. Atu buru de tak dape. Dat tewa sande kaba na ina famiri. En altijd sabi, te kier voor de 1, 2, 3, 4 sabi abra kier voor de. En de meeste zijn sabi to Francisca. Na de wan sai gwa kerki. De long wa kerki go kibri. Ma olanga you kan kibri. Olanga you kan kibri de wan sai kabaka. Ino ma kibri ding. En ano tapu. Ano tapu so lang no go bering. Ono tapu. Zolang ano kisen presi na fa. Ono tapu. You kan kouring. Fuje wan tangi. They kan kouring.
Maar toch je af waka go do, a familie af waka go do. Maar wie, like libi sama, ulo schuldig, ulo ka negativiteit. Uno lobby gos don denki, jongen, mi tak mi no yepi, maar emi luka sa boom. En dan zou ze moeten branchen dan. Luku a famiri. Luku te keer voor u toch. Luku a famiri voor je pas dom. Kan de massie passie. Luku van de kele. Luku zei psanga ding. Mora voor u yere bakati. Futati. Berati. Ai ati. Hoge bloedsuiker. Teresa dat heeft zijn in familie. Tesi, Jantje, Klaas, Dis, Down, Johnny, Ricardo, Peter, Gilly, Alasma, Tante Jet, Tante Joosje, opa Peter, opa Jantje, alla soort Sani. Iemand sapt dat die wan keer voor u dape. En luku no. So te tu da luku tu brasisa. De piki hunu. Nanga de tata oma opa. Nanga mama. De kwekong. De ab broer en lomo pa de noso. Isa zoals mij kies bloedsanita. Tere zijn salati toch. In a familie. Furu da hier bij mij salar wala broer en lomo de noso. Ika sabati na foruza de kiri. De nake panye ede. Na lek pa broer be mo pa de noso. Ala tek chako ya familie. So te so te de kapeso. Da lasti eheri aher familie de stie had de gevaarlijk. Ala me klagen bakati. Tabakate ko de matang. Tata kir fodu brada. Kir fodu. Verlamming. Longontsteking. Kir fodu. En mo te wasa brasisa. Uno meki spoto. Nanga kir fodu. Umus ala tenta deina bere wis ane bar na tapu wis ano hanka na ita competition. Wis ane hanka na tapu. You must altijd jewan tangi. Altijd accepteren tak ade. En altijd accept pardon. Nana tata pardon. Nanga di de wansa be de do en ogri. Accept pardon di de. Da you sisre evitak you sabe abischiate ala so sadi. Ogwe brana sisa. 100%. Mi e pra mi shurati egwe. Egwe. Maar dan you know san sabi na tonati. Say sabi en sa trauma sabi tu. Toch in belde tak ere no brana sisa. Tato om ya klas disi dati. Dis mere dat mere. Deina famiri. En dis mere mus pesa. Apo de doso bering. En tau kom baka mino sabi. Ta barkong fos alasa mus du. Da was sabi fa wakana pisitori dati. Je verstaan? Mas ma eitaki a konfo na wa ogri konfo. Luku bakru. Botegu wasani fu bakru. A konfo dati. En a fodu, a keer fodu, te you do same do je. Da is ala santiri. Anotak ala yari im go do. Jeng. No. Asamasa hankane. Na samadati osabi fa am godoro nanga ing. Anotak ye go dine. No. Sesrevi. Whatever kowo da yuto. Wan losma. Even in taki. Ja, mi din. So din je din. If kowo da you. Ano din. If you go take it, awa trasani. If you go take it, na awa trasani. En dat wordt tak nono de. Na te wordt tak abra abakru. Na ogri wasas bij taka ogri. Because it de. Te family go take. Na family libeng. De no wa sorge moro. Want te de go be take de mekimofo. Ala mala mekimofo. De metake meki sueri. Je verstaan? En daarom de kare wan sweri gado.
Asole kare, was we rigado. Mana abakru. Obon yoka. Abakru toch. Amala tito. Echa sikitu. Echa ukoblu te cha soiker. Tino wa yering. Tino wa dusa ate ite yifudu. Adati. Ma amada tito Bransisa. Amarat morofuru I just play. Mane play. Atarom di bis beta ka ogri bak ogri konvo. Ma bakur no ogri ara. Wa moteigu wasani jaso. If you go take one bakru, they tell bakru, me take you, me want make you chakolo kuko jimi. Archie, bakru tak ai, you so yo go aksa bakru sa bakru. Yo chakluku, me jiso, wakakami, and aso. Ma saif sa to Bransisa, nanga desma, say go take you the bakru disi. Tereshi san ego moy, madado wa moro sani. De wa moro sani, sa bakru, and a mofo sa de meki, a bakru neji. So te wan go do ogri no. Wan de ko ap jaruso, tap trawa. Te go, te ya bakru tak, go do so jimi. A bakru tak abu, ma yere yano, ya do so jimi. Wahitra kontrak no yeti no baka. You understand? Te dat sato. Da yelera bakru. Fudu ogri. Wana yuani. Ano e aksi you. Who go do? Na you axing. Do go do ye. Ma isap san kampo satu. Kutaka smasa you wan do ogri. Asma baka. Tanga. Hey. Da loma bakru lo kona ya bakru ta gere no. Pe you sell me. No sell me no it moro. Dape. No. Minoma. Dape tranga tumsi. Minoma. Ano da kadego su kwatra sani. Gotek moro yepiko. Gotek kwatra bakru. Suku se de tuto go baka. Say do no. Ye meke no. Moeilijk. Ji you srevi. Nanga de one san de baka you. De piki for you. De grand piki for you. Wan sef sa no. Pe you learn ama do that ito. Dan you no wan tomorrow san you going do angen. Pe ye fu do. O kane sam sa no. You no abra bakru. Awa say go teki. You know abra jiwan sama. You know abra jiwan family. You know abra ji piki. Sa bakru todo. Te no demoro. Pada bakru sabi pasa obstato. Então bigi, então pista sa you te tika. A bakru waka yer family ka de fituba. Aye bere fu you awaka. Alas mai waka. Want ige frei pasi to. Want tego te kwasa to. Ye giba sani frei pasi fu du ini wasani e fu waka na gona ini family. En so te koluku kutak na yu omugo tiketo. Dan kutaki bremigo tika bakru. To? Bremigo tika bakru. Ma bremi Joe na wasa fu bremi to. Joe ko fono kiswa bosko mutak bremigo tika bakru. Ma jam ko ve waka. Tade ko vo tak bremigo tika bakru. Ma no bremi abichinto. Ta bremi go dede. Da bremi no abra bakru kade di Joe. On kada aksi Joe tak no. Kada no da liberso. Da no bremi go dede. Da bakru no. Waka family. Da bakru tak oki mo go te kwam de chin. Mo go akra na de chin. Ma da go no uto. Da le fak bremi gwenti. Fu abakru go chakoloku adu alop du ogri. Ta do da pena chinto. Da chino. Sa no bigi abakro bigi takangen. Ine yesi.
o sheng, o viering aanwezigheid. Kutak apano leren next. Sap so nga ching. So wan ching to, kan kolau. Want no, ano sap noti, o gwala tratak datas may taka, may ras tengen takani. Over, as man sap noti, pano so de noti, that side, tes may go teki bakru of Yorka, then e tekis ma. Negra de proces ne taki. Of dat nou een geheim. Je want kibring, die desrefi. Maar dat kibring zijn kibring, dan je pot de tien voor je grandpiki in problema. Want if you beleer den taki, luku ala koloko, ala gudu sa shisan de, pa we libi sweetie, we go ala prespo, we go we wagi we abigioso, ala san. Pa moko. Mofo tapu. Mofo tapu. Dat tape yere, bakru ogri. Dan nou sa ipsa nga pikin dati, te pano de moro, da pikin dati, e bigi du lau firsani. Akan bigi furu, akan bigi feti, wana asa bakru de top. Ogri fasi. I verstaan. E takwasa na movo asam saum, dat te yutaki solisi, abakure godu. I verstaan. Nou, a piki dati fenwansman, puten taki na so de. Maar na samus ko pasano, na abakru disi. Abakru musko imgo taka abakru a obiasma, en a piki mustaka abakru taklu kuno. Demi pabe leri so puto mami no wanen. We no wana sa self. En evu na bakru no yere ipteta ke fino ayre mino wani dai no ya bwe. Mino wani. Mino am neste makana ayo. En a bakru no wandati. Bika fese eve asino wane. Ova. Sonten koutaki apano du tum si voer hebi sanange. Koutak ano visie of kirisma of what adme doange. Dat sonte abakru katak oke abung. Maar dan jere no. Ja fu du so. Jimso, da atori seti. Maar wie staat takino? A obia ma mus keivo tutak ai uka durati. Maar sonta obia kalak no uno durati want asarat na bo. Want da obiasma o shit a gevaar. Want sonte abakru oko leit taksan tu. Dat you know, like obiama musman takanga bakru en abakru atitu. Ibas da apasi pa imwaka wale tapo. Maar no a pikin disi no. A muskoleri go om nanga abakru disi. En sonte atranga. Sonte a pikin no man versta abakru no man versta pikin. Dat dape wan probleem de altijd om dat zijde. You must brasa abakru brasa you. Abakru must ma bribi in you en you must ma bribi na abakru. Maar dat sonten, so leisi wan jugu de tussen ang abakru, wan so leisi abakru wan play basi. A wan test a asifu eng. Je verstaan? A dape kono taki you must de tranga. You nooit must geven toe taki ai. Okay, so. No. So leisi abakru ka chawansa ko jiwan bosko buta so. Of go do so. Ko go do so. Dat you know must luku tak no asarati mine do. Asarati na een gevaar. Je verstaan? Akachami in bigi problema. En so leisi na wan test dape. En so leisi ano bakru wa idwe. Konvo idwe tu. De tra konvo idwe tu. Dat you know to brasisa. You must sabi, you must control a bakru for you. We staff Ameri go teki a wakako a you like asi. You altijd moet de a basi fu eng. En ala leisi a bakru dati, o suku abra you. Abra you me betekent o suku one day you basi. En daarom, you altijd moet de wana you bakru.
Zolang je maar verstaat abakru maar verstaat you, dat probleem is er. Maar op het moment dat het probleem is er, dan is het een big probleem. Abakru maar verstaat you en you maar verstaat abakru. En dat is het probleem is kom. Tak so lazy, I can make you sicky. So lazy, I can make you sleep low. Omdat die, e wat je waka so, of je wil doen zo, je doet zo. Je jaren, maar je doet. Je vieren, a vieren komt, maar je doet. En dat is sabi, te zo'n bakru, deze eitja sikiko, a de wansa, you, no maar verstaan. En no maar verstaan you, dat eitja sikiko you. Oja e da tigi, oja o kobloji, oja te eitja soiker koji. Sonte, aka make you wakalau. Omdat je jullie man, en jullie doen moeite toe. Hoe verstaan eng? Kota kina wansa eitja sosokoloku ko. Eitja koloku ji iniwan pre ano yuwa a her family. Ei luku. Wat te abakrude. Im sabi aka yepwa her family. Tenzij als je a family ne misbruik voor assi. Dat kan je pa her family. Want zo'n ding, asma sa go teke, al libisma sa go teke, meki mo votak am yep a her family. En dan moest je pa ewan. En moest je pa her family. En zo'n ding, de one dat die in de man vinden gemakkelijker. No. In de man vinden gemakkelijk. Omdat zij dit toch, ja bi de one, sa libisma go teke na de one. Miwa moest kokoloku, miwa moest apkoloku, no asma no apkoloku. Of zo'n te asma a asi ne prata koloku le van prating. I was dan. Was zo lazy. Te abakru de. Toch? Ano lobby taki en gudu. En asi e geven weg. Amusore je schrijven. Te awan yep a familie. Da bakru otaki ai ika yep a familie. Ika yep so wansma. Da otegi precies. Omeni im yep asma. Ofara you can go. En ofara you don't go. Maar if you go more ofara, they'll straf you. Or straf you. En dan je kotaki, ja abakru na bumi na abakru. Abakru ogri. Abakru do disi dati. Ja dis heeft sangami, dat heeft sangami. Mi kise dati, mi ede had mi, mi bere had mi. Mi las some money. Mi las ome money las. Mi ab some paiman. Maar bam bam, je kies een telefoon. Hey, let me know if bachi. Bam mi no abi mama luku sa mi kan do. De is na fifi bachi yo. Sa je do je prachu koloku kwe. En abakru no loba sanati. Abakru no ji tu stemming. Futek emoni ji yo transma. Of te abakru ji koni. De prata koni voor you. Smijko, hey, ik moet dat doen, dat hoe kan ik het doen? De go, oh, je kan doen zo. Maar dat je na bakruji ma imi ede mami katak. Nee, I saw you tak so wansani kan do man of tegi trawa. Was so te ano bakruwa I do zate. So kovo kaluko agawa presi asisani. Asi a ingi asi akromati fasma. Mano you na ba amakti asani a will fugo take asma tak emishi sona you sona. No. So lang bigis matay itaki go tegasma. De wakago. De tegasma. Tak may bigis maluko so. Ma sosma. Sonte de praxet sa de shi den taki. Ala nya na buf nya ala taki na buf taki. Wiswa ye shame no taki. Wiswa nya de moeilijk van anyas do askapum nya afro mi bol tapet. Smer so sweetie ana mi de zeker as sweetie. Maar mi sap mi no mahnya men. Maar mi go do. Dat mi kis berati. Dat mi no ma opota mana mate. Dat mo tak ko fo takru. Want a sos bij die takru mo foto. Na zo. En dat peto bradansisa. Sabi taki. No wan ko fo ogri. No wan ko fo takru. Na salibisma edu. Dat na problema. Ada pa problema. Libisma altijd even vernietig
Boom! Altijd. Libisme altijd een tak non se sanga de mofo. Altijd. Anatrobi. En daarom de toekomst die zit op. De na de enige convo peyere takru abrading. De enige. Omdat zeide, na salibisma meki en na salibisma do. Want usabi, iniwan sensa wan libisma meki e broko. Masana tata meki ne broko nooit. We siento. Alasan pe wan libisma pote anu ine, e broko e vernietig. E tro ogri. Omdat zeide, na ogri ati na bun ati sangu abi. En moro furu zei sa, we kara ogri kong. Aan negativiteit. Want zij dat iemand go, iemand jaag je aan. Zij die iemand plane. Zij die iemand doet dit, dat. Iemand abi. Zij die iemand op bigi osso. Zij die iemand op 5 wagi. Zij die iemand op een miljoen tapabangi. Of in osso iemand kruis. Kusang. Sabitaki alasan voor na wan ting. En zo lees je na wan lang ting en zo te na wan shak ting. Maar alasan ide. En alasan abe paiman. Sabitaki son ting. So libisma e ji kir fodu. Poneng. Is upside Sonte, vi gonna obia wa kwaksalver, mi ne kades ma obia ma me kade kwaksalver. En vi gonna kwaksalver, en jab da furu no de. Fe wakanga sweri. Te you garden to. De da kya me drink abra sneaky. Oh! Fodu, kir fodu. Ma sonte, to. Anafu de wan kir fodu. Sonte kadewe wisi. Maar hij pleit je een keer voor doen. Omdat zeide, afasi van de man streka na awisa ogri komichu, dat ik op pleit je een sneki, ik jare schreef de sneki bikasi, sa de sama do, de man teki wan yoka, teki wan dagwe sneki, dat de pota yoka en tap, bektea dagwe sneki, plega yoka wakatapa dagwe de sneki. Na lekte, sonsma, ik tek wakatiki, dat de tea bakru disina na tampen voor you ne angra presi a wakatiki so tereka te kwa popchi edu asemsa neto so tewa ondo bruko a sakanisa adapa aswedes don so te shides me chare tape edeto adapa ankra so te na wa batra dapa ankra Ayoka of Abakur. Je verstaan, Bransisa. Daarom, tesma eji yu batra. Sani. Brada betri libeng. Want amano teigi tak awan yorka of Abakur ajiyu. O tegi teke potini oso. Of tegi te goso so trotena yusti. Lobena yusti. Maar dat te asanat kun je oso. Yo fire yo sabi. Want a deze you charen koto Bransisa. A her den bigi soma for you. Dala malagwanga baka. Dala malagwanga baka. Tesma kai oso. Te abiso ansan you oso. Tuonsma sabitaki. Hey, wansa dina oso yaso. Sanum dina oso jamade. Mana basifa oso chare kon. That you know can do nothing. No. So take a sawasma de kafitak asmari say eshi ahebi. Want je feel it to. Want asanse wakan make you feel it to. Want so den de to. De altijd don't make you smasabi dat de dalon to. Altijd. Daarom so ten to. Peashisma. Da presi. Kan ik gewoon presi. Sani bartap de ete. Onso. Ika sabita ka wan bakru.
sa anoman controle. Sa anos abakru nos dona fasi ning. Ma ya bis masa abakru. San family chaku ibere. Dene bari bla bla bla. So, no, omdat zei a asi nang abakru e waka wan pasi de brasa de ori. De brasa de ori de ma verstand de strefi. So, tenta abakru wan bak asieta ki. No, di batori. So, ten ase faya abakru taki kouru no faya libatori. Isita brasisa de waka de sabi fa de cha de strefi. Ma te shesh ala leisi was na bla 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 e barco dit bla 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 e taki. Ika sabi wan problem da pe. Son ta wan bigi wan son ta wan chiwan. You understand? If so wan san de krutanga bigi sma fiu. Krutanga bakru. Takange. A bigi sani imus man verstaan. Zolang je man verstaan, boom. Yang in de tap wan passie. De shi au gona fa. Wanda umote go san. Wala mala sa abi bakru. Mi abi bakru tu. En de wansa abi sa familie chakong. Zij bar tap you. Te je veel aanwezigheid in je osso. In je camera. Toch? Dem sabi tak a bakru de. Wan familie bakru da ngayon. Zolang je si amane nakyu amane do notang ine kisi atchiati ne do notite opote mateng. Ischine hati na soro na ischina nisilati. Dem sabi dati na wan familie. Maar zodra je si je kies fon amane nakyu amane do se sweri na ischti. Brada. Oh, we see that pe. En a kill for do satisfy denki son ten so ten na end up man na we see. Amanda ti rate moro akir for do. De sansa amate do. Toch? Amanda te cha soso onkolokuko. Soso onkolokuko. En de siki van man. De duidelijk fushi. En negwe. De negwe. I was down. Schrijf. En down to Bransisa. Te je go. No obia sama. En te wan kier voor de de. Toch? En o waka ko sorry schrijf gewoon. Ono suku fu do you ogri in a begin. O sorry so. Dat te akonto a chawan siki konde sha siki gwe. Ma wiswang a siki negwe. A wiswang a siki negwe. En negwe schrijf. Die de wan dat die de voorzichtig en oppo essentie fu waka fu doa in ala tu ma a wiswang im oppo essentie an dat egwanga langa inabere. Egwanga langa inabere en dat tina de moro a wiswang na moeilijk kwang. Te was maar sen wan sneki an wan fod an a fodu de net an a yoka de net tapu. Daarom zonten des maar bij taki. De hulli staan en die sneki. Ano sneki a yoka de di. Ano yoka. Ano a sneki. Ana fodu. Ano yoka. Even staan. En ano de wang. Ja trach ras. E din. Na sneki man a yoka. Omdat lukuno, soms bij taki, dena so. Maar ina fasifaye de roko, de kasi taki no, isa wan bij maksa densref go teki, en densref meki famus de. Want ik kan tek wan bakru, te ya bakru tak aimo meki de so, en a so im karis refi. De kan go teka yorka, de tak e yu yorka, yun taki yuna so an ne. Dat is zoals ik play. En hij play valk. Want hij leert toch.
Ei lady. Da ina lady thing, they kon, ei do. Maar ina do thing, a chafromu. Want you say go suku yepi, to? So thing, aka washu. So taka shima, no mashi alasani. And so ta no mashi next to. What if you come over taki, me no make abakru shi noti for me. Abakru we sa do no mashi noti for you. What do obvious man, so langa asi, so langa libis man no ji a obia pasi. Make a luku jeng. No shi next. No shi next. A darab so ten so te go fe so obia man, te itak me no mashi noti for you. Maar zo'n tijd toe, ik kan dit dat jullie libis maar itapius revi. Is rotis revi. Maar zo lees die. Tegan obias makampo. Floiti ji ome kon voor je abi. Dat je kan sabi taki na obia dati. A play obia dati. A kwaksalvo dati. No stap noti. Ano mashi noti. Je verstaan? En daarom brandt ze. Tay kon tap kiel fodu nanga bakru unom de esi fu kosi unom de esi fu jineng unom esi fu kardning dat zeide if uno sabi na bigi thing da uno kan tak abra eng wan na bigi thing imu sabi futak abraeng. En daarom te you go feso obia sama, anomante a begin thing, ika wakagwe. Eva obia te obia sa a kwak sa te ya wakil for de na family vie. Mano te iso se amopo, ano te isam pasange, ano malaki uit, ano makaning, sang, sumakiring, en peakiri. Ika taparo korape. Ika tape. Want ano sabi? Omdat je tegen abra adring. Donc ya oro kapisi latito. Da o washu otako un wasi. A her família wasi. Donc c'est toi tra junu ta was to lao. Mala som so lao sawedo. So lao sani. Ugwa oso. Trawe fada doti, trawe bere hati, trawe fute hati, ala susani de, trawe shembaka. Bea kota sa sa do no do na fa. Da fada. En down to Bransisa. Te e konta de tuko for disi, yoka. Nanga kir fodu. Na tupo skel sandape. Te e konta pu bakru nanga fodu. Toeval skil zijn op het toe. Op dat zijde de allemaal op de eigenschappen. Akir wodu hogri. Abakrusa de go teki. No hogri. Makacha hogri kong. Temetak akir wodu hogri. Na te afamiri no do sa e begi. Want a kirvodu e begi. Aka gwa jaren aan mijn begi. Dat teisha bigi op het doel. De ogriveng. Dat zo'n te alatik sole isi. Want zo'n te libisma libi e guasa bana. Umas man man kisi piking. Manengre man kisi piking. Umas man fen man. Maningre ne tanging, maningre no mafe uma, maningre no matanga uma. Umas me guadatra, Bermuda mus verwijzen. Uma is guadatra, abobi mus mopo bakas, datra shikansa. Isa ome sma waka, e wakati de, sondro Bermuda, ome umasma. Ome umasma sonte de kode bobi puru. Dati, na fodu soldati. Maar, alibisma, tek abribi sa datataki. Maar if alibisma betek abribi sa fodu chakong, dan obosa. Anobosa. En dat na problema.
Dat na probleem dat altijd met de brasisa. Dat achu schrijven, bribinu schrijven. En akrabasi, nou bigi sani. Because it take conta bigi, adape a bigi, dape sofa ka bigi. Ja, mino safa. Tek akrabasi mo po. Tek akrabasi na afodo akir fodo kai koko kote isa sem taki. Na pukuga do te tak takso, na bakru sa dayu o kote takso. Isam sa isa un libisma. Ulop ta sa ekkanit. Mino sabi. Pra, ang asisa mo tego wan santi dera. Achibo. So langa you de wan nga you sreifi. So langa you sabi taki konvo. Altijd da, fesi altijd da, baka altijd da say. Testani mus do. Mim actie nou mek de kon do dat de do. Ayo kan af do noti, a konve kon do. So langa you ji sreifi. Nan pasi. Pour de konvo, mek de konvo kon. Teki abra. Fa yorka. A yorka na you. Dan yoshi alasan o waka. Alasan o go. En uno frede waka. Ana trobi, so lezi sana luku ogri fasi, takru fasi. No frede. So langa ye brivita pana na tata. So langa ye brivita pius refi. So langa je kan tijd ay mi opdoen. Mi opslag. Mo studeer. En mo ik ga slagen. Mo go fena roko dis misa mo fena roko. Maar mi ati na mi refi. Maar sonte ka denki ka yo fena roko. Maar sonte wan se piki na fesi no aroko no feni. Maar praktijk ja toch mo fena roko. No bransi sa. Asanat no der. Die ati trutru na yo refi. En you sap suma na you. Dat yo sabi. Bransi sa. Na pisitori sa mi wan chakon junu taki. Kir fodu. Nanga bakru. Sa libisma go teki. Ano ogri konvo. No. Ano ogri konvo. Na salibisma e meke. Na salibisma e do. Toch? If you go kiru asma. Toch? You go broko asma oso. Toch? I pure nyang. Embrene mofo. So pesa. Sa you leki. Libisma o do. E wasma. Broko you also en inoman gotap ajari inoman bau neftes inoman do sayo do. Yo waka strati lau toch anoso. Maar if you can go aba makti puf go for nitak asma of go asma tak yuko jiwan camera no mo. Sa you abwa also so jimi wan camera. And you sab asma ka jiwan camera. Ma asma no wan jieng. Sayo do. Yala ting reisi ta brasisa. Wat you schrijf iwan transma so. Da you schrijf oshi fatori de. Fatori mwaka. Adati mi wan chako junu brasisa. Tapu asonde bakana disi asonde mate asonde neti. 8 september 2024. Zondag. Ik ben Gunovien. Obia man Gunovien. En obia mina wan kantasi obia. En na titi. En anana tata. Mina apiki van tata. Mina a rechterhand voor aan tata, mina a linkerhand voor aan tata. En mina piki voor de konvo voor me. En mina de asi. I was dan. Aso me baro dape wan bigi odi. Doe te kako ateng fuko achi a program a konvo na wisani me te ire konvo grand tangi. Fa a day di de charu konvo fuko achi a bigi posko purisi. Sa titi nanga de bakama nanga na tata buan charu fuko. Botun tapo an pasi, fawe shi, na kir fodu, nanga bakru sa family chako, en son ten, wili bisma, san deno ego teki. En alaliste ego teko asani, yum sabi, na frantuortu, na lektewa umasma, mekwa piki, na frantuortu, na bigi frantuortu, mananga pa, abi frantuortu, nanga tapa pikindisi, anamawa, a pasrefi abi frantuortu, en dat sabi taki uno kan play na verantwoord dat is schrijf. Na so te go teki orka, te teki konvo,
im sabi taki verantwoord today en a abi wan anakaba. Te yugo teki anakaba. Tego te kwan konfo of wan yorka anabi kaba. Ina familie dati. O det fu tego. Fu tego. So, brasa. Dat me wan juno make overstaan a pisitori dati. Ja. So, kom hier longo op Facebook, YouTube snel. Fugo bar odi dape. Me bar odi gi Henry Dunham. Odi. Maar luku wa lok te mensen. Omdat askara me daar lok te toe. En me sani den agro. Trang grantanyi Henry. Respecti Orlando Steenbach dape na in België. Odi. Nienke. Selina Hoogdorp. Odi. Robbie Morgenster. Odi dape na Tata Kondre. Orlando Fries, odi wampi, odi grantangi. Kom gebruik me meis. Na me tani. Jem Lawrence, odi dape na Tata Kondre. Tidak meer strip dan wat na. Letitia Gore, wat wij kimi me de pleur mensen. Eet een beetje water in de kant. Letitia Gore, odi dape na Tata Kondre. Sandra wel na dem, odi. Ricardo Bomker dape na itata. Kondre, odi. Dat ben je eerder, Ricardo. August Favoris, odi. Nu wel, ja. Grand Tangi Babisitori lati. Gerda Uiterlo, odi. Cecilia Breinhardt, odi. Elsa Paldam Reisen, odi. Sencha Garden, odi dape na tata Kondre. Grand Tangi Trey Seydorov, odi. Odi Ricardo, Mareska, Seydag, Alice, odi. Mela van der Vermoeden dape in Zwolle, odi met vader, odi. Virginia Wortel, odi. Johnny Jones dape in Arnhem, odi. Revelinho Gradison, odi. Wat is het? Atje van Emt, odi. In Den Haag. Florentine Bernstein, odi. Frans Cairo, odi. Kraniles Pekifasi. Cecilia Bruinhatter, odi met Melin Afu. Sensi, RC Brandje, odi. Zrandra Hilversum, odi. Moitori. Diana Richard, odi. Krani Nangales Pekifasi. Lita Williams, odi. Melan van der Berg, odi. Franco Slager, odi dape na Tata Kondre. Zrana Uma na Tata Kondre, odi. Dan Biggie Sman, bisa kilogram nanga respecti den Biggie Sman no tegi den baka piki sa pesa ini abifo. No, despane takatori autoridati alekina wa bigi crime. Smane taki on that side. If we sabi des mag before. Mimma baka mimma. Des maar ben echt geheimzinnig. Mijn potentieel. Geheimzinnig en dan ook die idee. En des maar voor before wang. Dan nou des maar voor no schrijven. De taki de ne te irechi. So te de libde china also de guade kampu de obia kampu. De go was de wir watra. Maar de ne chane chipo wasi. Say do. A hebi say trowe gwa doti. De piki fie fangen. En something amapa de dure sani. Makande something sa piki sanda oso. Abi gam problema. Ivesta. Dat is ça. Je gaat boezeren schrijven, de libretti. En zo te de grand piki, abi mama problema tu. Zo te no problema. Zo te confort dat peke babi kasi, isabi libisa mato. Moju atori. Libis me praxeri. Mi ouro na piki sa sebia aitiari na sabi noti. Na confort sa de ne ede. Of na bakru sa de fa family. E wakangeng. A he bere fa family de na pene akchindisi. En na piki fu aichari, asabala sa ni sampo sa na bere. Masa apa sa? A piki nenga na sabi noti.
Dat daar boy taki. Etanga no de sama itaka sansi. Sai sabi ya pikine gan akoyeko. Ofa. Mi gam giman yaso gam uma yaso. Da faka lati ya yi kisa boskopu dati. Faka isabi so sani. Ofa. Libisma e de lau. Ana bikasi gani moromi de isabi alasani. No. Dat dido me take altijd. Altijd te wan pike taki. Archi. Wisi waka strati. Ishi wan piki luka bigi taki. No draye de. No tapi uesi. Luka pike archi sa pike tegi. Wa so ta pike takasani. Ma na piki. Na ko wofe tegi wasani. So ten a mama ne verstaan, papa ne verstaan, sa pike taki. Maar jullie ki libisa ma. Verstaan. Je verstaan? Want zo'n te motegu wasan yasi. Wasan yaso. Kurusma no sabi. Wasmaka takanga yu. May dangawa losma. Mano wasma ne yeresa as may takanga ya yu waka yerasma. Bikasi anaslibi anayoka fas may takanga yu. Nou, kovo fas may takanga yu. En dido dilom take altijd. No potisana sei. No tapiu ai. No tapiu yesi. Te take taki. Poti yesi archi. Yo leer furu. Yo leer furu. Fu bigiwang. Anga chiwang. Want sonten. Anoden. Ay tak dape. Naso. Odi baya. Caroline Rupchan dape inisrana kondre kauna met mevrouw Vera, moeder Vera, anga meneer Glenn dape, anga de alamala, anga Sharon en moeder dape ini, anga Sandy alas barape na kauna me baru dape wan bigi odi, ta kauna odi. Iris Owl, wat is het? Bla bla bla, we moeten gaan kijken hier zo. Is het Thailand odi. Mi takebu, mi no takebu, sorry. Ja. Sonja Boonstam, odi, nafu, koneti. Chak, Nikoya, odi. Albert Pinas, odi, lespeki grani sakafasi. Daliana, Sibilo, odi. Dankjewel. Sandra Rapey, odi, lespeki danga sakafasi. Ramona Maisini, odi. Is het Auki Kolen, odi. Mundo dape ini Rotterdam met Willy en Kent, odi. Robbie Magestar, odi, bibra na respecti yukami. Bra na respecti yukami voice. No, mina acha voice fefi no voice komi, mama acha voice fe. Ja, abu. Niet vandaag, want tien temi baba semi guadalo si goro kwasa even. Ini is wel na dem odi. Ano ko voor ook gewoon persoonlijk odi roko sani. Real man odi. Wat betekent dat wanneer je droom over houtluizen dat ze kans hebben gekregen om een gat te kunnen maken aan je kind lichaam, en toen ik dat zag, schreeuwde ik in mijn droom. Uduloso me ko ologo in je sting, in je kind, toch? En zo. Je know, te udu loso toch? Maar if de me kwa droom over houtluizen dat ze kans hebben gekregen om een gat te kunnen maken aan je kind lichaam, en toen ik dat zag. Nou, wa udu loso. Oké. Son texto de tes meta cabra udulo se meta cabra canta si. Ma doni si se tak jaso to. Atibu. Ano abra canta si jaso. Wanta udulo so to. A canta si no su ton chi do me ko olo inasti. Yo centra fasi eva canta si Jojo achi. Ifa san meta Jojo. Wa canta si bane tabu. Ifa sta? Ino shina so fasi. No. If you see so asani, I can't dare to taki. No, ano dati.
Akadewa. En dat je bar in je schrijven. Abi want betekenis, maar mijn man kies betekenis van adrenaline. Adrenaline. Kom je lezen, even wel lezen. Wat ja, betekent wanneer je droom over uitluisteren dat ze kans hebben gekregen om een grap te kunnen maken en je kind. Brada, of ze zegt. Pere uduloso mopoko en pe achimbe der. Mi was dat hier. Ja, sene ko Jimmy. Consita is het toilet of tol. Odi. Bolle M. Seider. Odi. Hanka Reini tapena ini. Aruba. Odi. Reini ja. Pepe. Hasselbank. Odi. Raoul Koning veranderd. Odi. Bravian. Ik is het aanwezigheid in de kamer of huis altijd een bakro of kan het ook een andere convo zijn. Nou, meeste gevallen, hè. De bakro de aanwezigheid, hè. Ade, en meeste van bakro. No one convo in als je aanwezigheid. No one convo no zo'n aanwezigheid. Zo taka de onjoka toe. Ja. Maar abakro na eneste one sa o make you sabi tak ade. De tra convo no waka konso. Something, de convo o make you meeste van in boskopo. Do charyu gwe. Maar tegen aanwezigheid de ina osso. Je jere voetstappen. Je jere ina kukru sane naki. Dore opotapo. So taka de wan wisitu. Iwa staan. Aka de wan yorka tu. En zo te de na camera de vier taki was maar daar zo. En alle leesje viering. Te convo de yo vieren kade. Zo tino viering. Maar if je viering, o de walis kan no. Ino vieren moro. Maar baku na altijd je viering aanwezigheid. En te je aber altijd. Wie is one wiki of in two lees one wiki, 3 wiki je vieren aanwezig. 100% bakro. Ja. Is het Veldwijk Jorsin Odi. Raymond, wat kan dat zijn? Wat zijn val je in een droom, in een wat? In een zwemmen en je voelt dat niet kan bewegen. Je schreeuwt maar niemand hoor je voeten. Oké. Te asana te zat toch? Dan, meeste geval, nou een kovo sa ik opleiden aan jou. Nou een kovo voor jou ik opleiden aan jou. Akade, wakabra, akade, sonte abakru. Akade sonte na edema. Iwastan. Maar akade iniwan sani. Iniwan konvo. Sang dena yo. Edwa santi. Sa if sato. A pisitori dati. A konvo emeka wang. Ik stel hem voor aan. Ik stel hem voor aan talukumide. Iwastan. Da ina pisi dati. Im lukubu emi archibu. En heb sa walisi. Hij zei aan toe lezen. Dat was stop. Dat nou ik ben me voorstel me voor aan. Dat ik eigenlijk naar mij ja zo. Maar nog zo'n tijd zo toch nog sorry zo maar naar hem. Na later je sap zo maar dat pe. Dit is nou gewoon wat kennismaken bezoek. In dat kennismaken bezoek dat o luku van je denki toe. O taka je in je ede. Toch? Ano kung takikade yo kung takawa so takyo yo yere. Dan dape o luku fa ye denki sa yo do. Iwasta. Me in geval no do noti. No gwano obiaman me kama wasisuma. No. Dit nou kennismaken en je hebt te kennismaken de dan wan officiële bezoek o de in wacht tapa officiële bezoek. Te dat officiële bezoek ook stellen voor. Kon stellen aan. Kon stellen aan. Ook kon stellen voor op een betere manier. Competentie. Ja? Nou zo. No do next. Wacht. Marina Popka Odi. Estella Young. Afa
odi odi. Oké. Erfino wachter odi odi. Odi brakino wan vraag. Sot kon voor effecti nanga stong. Mino sabi. Eerst wan say grab stong. Toch? Wie kan taka bakro. Want dan is het speler. No one kon van effecti aan no stong. Je verstaan? En kon van effecti. Tegen wan kon van effecti toch? Dan wasano de bon. Wasano de bon. Ma kon van effecti era. Bakro kan trouwe stong. Ma feti aan effecti. Tegen effecti. Dan effecti wan tra facilitação. Ten sotano sorry fa effecti. Je verstaan? Maar no kon feti je tak. Temi sot feti hebben do. Fa effecti. Fa aston de. Zij hebben do change up. Maar ja, odi meneer, mi drain taki mi de na ini, mi de na mi salak grandma en grandpa jari, wa paro, wa man knap na apod, fa oso, e singe wan papa winti singe, ategi mi taki, yuma taki mi no, weri, ataki mi ta, ategi mi taki, yuma taki mi no weri pangin. Yuma taki mi no weri pangin. Okay. Atori disito, igona yupa igona grandma also that you want for do that per. If you want ma, mitaka for do. If you want ma taki yuma taki mi no weri pangin. Ma dape igona you grandma also anga you grandma also ma enga tak yuma tak mi no weri pangin. Wacht even. Salah kamu lihat Pak cari ngomong na pot pauze. Masana sini sa sini eigenlijk isa ba sini. Omdat zij het toch. Eva mij zeggen wa papa winti sini toch. Papa winti sini wa kon wa podu sini toch. En oh. Oké, misabi. Maar actie was aan you abi wan fodu pange. Want zij zou me dat petak ina wan fodu pange van odo. Je verstaan? En toch, je deed op je grandma gro prasi. Toch? Akan de, mine tak 100%, akan de toki. Asamasa you see dat toch? Na fodu fa presi. Je verstaan? En na fodu, toch? Wan sani kan de do in een familie. Want je deed dat ouder kan je kakaren, hè? Dat die, sa is sorry dat toch? Je grandpa en je grandma presi, toch? Dan, je kan sabi taki, as a bigisma sa je shirape, mobo van uit abere dat die kontak na je ma grandpa. Dat je ma pa ma toch? Of je pa ma dat je kan make up beslissing dat je zo doen grandpa rape en zo siamo pofa abigis ma di sa rape. Ja? Alati. Maar ja, kan de amoro grand voor me el one soort passie gooi hij een oké. Kan de amoro grandi voor me Allah voor een soort passie gooi hij een panje over zijn schouder en tegen me taki ala de en elukumi Jimmy en toen liep ik langzaam het huis van mij dat ik om mijn opa in. Kan de amoro grandi voor me Allah voor een soort laat passie gooide een panje over zijn schouder en tegen me dat ala de en elukumi Jimmy en toen liep ik. Aha. Oké. Alleen van mij tak het op. A bigis ma rapeto, sa yushi rapeto.
anafu de wan foto. Toch? Maar ana wan koufo. Sayu gani. You gan sama. Toch? Say wakana you. San dape ina presi dape. En a bigis man e wakana you. En a bigis man chushi. En a console sre jiu. Tan luku na mide. En de feit dat ik e luku mi. E luku you. You understand? Dido, toch? Lek fa. Lek akat. Kom iets aan even begrijpen. Wait a minute, drink aqui. Ok. Cadê amor? Mas se na pança troeta pescouro. Ataque ala de. Aha. Lato taki a bigisma diz a la tena nga yuto en a bigisma e luku yu e wakana nga yu ma e luku fa ye chayu srefi. I basta? En dido na paisa pota pescouro im luku na paisa a pota pescouro en na paisa yum abi. En you are sabi tu so confone. Mino kataki na afodo. En mina denki tak na afodo. I basta? Mi denki a wan trafo confort ape. I basta? En you abi a denki tak is suma dape. Wanda also sa sorry to. Say waka go in. Adape ne tampe de. Ne tampe dape. I basta? And you know sonte you sabi suma ne. Tot confort ape. Maar meeste geval to. Te you abi taki. Wat kovo chayu go. Sorry. Ouderlijk huis. Dat you kan sabi taki. Na sansa sorry. Na sansa de. Na wan familie. Wan familie konvo. Sane libi sama. Abi. En sonte. Sade go teki. Montak vader. Je verstaan? Tracy daarop. Odi. Bracht je nou. Ik heb van een leuke taxichauffeur gedroomd. Hij heet Gander. Ik hoefde niet voor de rit te betalen. Ik heb hem aan mijn moeder voorgesteld. Mijn moeder is al overleden. De naam Gander heb ik gegoogeld. Dat betekent mannelijke gans. Oké, hold on a second. Hold on even. Ik heb van een leuke, ik heb van een leuke taxishop gedaan. Hij heet Gander. Ik wil dan voor de rit te betalen. Ik heb aan mijn moeder voorgesteld. Mijn moeder is overleden. De naam kan ik niet. Oké, je moet wel taxichauffeur. De taxichauffeur rijdt je in een pijp rit. Ik kan hem ook vertellen naar je ma. Oké? Mooi. Mooi Tony. En ik ga onderzoeken, dat betekent mannelijk. Oké. Apis dat men sabi. Samo tegen je ja zo. Antje buena. Abigis masa you miti toch? Ama mooi. Isabi toch? Ama yere wan wanje. You da bakasi. This now one kennismaking toe. Yang abigis man de wang ete. Yang abigis man musko de wang. Okay? Abigis man is mopo for you mama say. Okay? Want say de yang eno de wang ete. Abigis man is mus don na baka na you say. And you must don na baka wil. Maar in het don baka wil ete want you must rea waji. A taxi. Te you rea taxi, dat betekent je bent onder controle. Je verstaan? Maar nu de
na wan kennis maken. No de im ko sabi suma na bigisma. No de you musu control na bigisma. En a pas fa you musu control na bigisma. A bigisma o waka kom baka kayu en o sorry morosani fa ala samu seti. You don't do noti. Even sta. Wakti ko rustig. Wakti ko rustig. No do not noti. Wakti ko. Ay kon sra-sravi. Tay kon you sa persis sa in waka atori dati. Even sta? Abo. Respecti grani. Daar zit een spier, odi, JV Star, odi dat penasra na kondre. Kleine 3K GMC, GMG, odi, meneer Gino, wang lazy mi beng de na skoro. Dat wan boy bij Charwang Navy. Wan Navy, wang sambe opo kona mi ching. Wang, sambe opo kona machine, sambe opo kona machine. Okay. We're gonna mi ben de na skoro dan wan boy be Charwan Navy. Gi wan tra man kon ma bi mishi a Navy wan sambe opo kona machine. Fa je bedoel opo kona machine, bedoel wan sam balastje of wat? Look no. E was sam balastje of wat zou het bedoel? Akande a Navy sa a libisma waka kom, to? Kana sreka. En kan de bij die you kom voor shi asani, want zo'n kom voor tere shi nevi en te wan ogri opsa, dan de fire. Iwas dan. En kan de daarom yushi of wat kan de bari of fire take, kon afesi, omdat kan de sonte, le fami take, a nevi be sreka wan fasi, wan san kan de be tapa nevi, of wan ogri bo pasa. A diro asana tipe sana. Yara? Real man, droompak dat ik vlieg, maar een beetje laag, soms voel me een beetje zwak. Nou, dan zou je stel je voor, toch? Na opete voor je, toch? Na steen voor je, toch? Amoro betre igo teki wan, pare taken, amoro betre igo wasi wan, wala kondre watra, wami no tegi tako waswa kromanti watra, no. Go waswa wan ala kondre watra en sa imusu dutu archi wan sanja so kare sonten in you be contact iwan yang wan switi nyang of iwans don nyang wan bepaald verschillende nyang go meki srefi wan chinto dat you nyang dat you dream maar samote itu luku lon to you san epesa luku sa je du verkeerd omdat sonten kande tak ya no kande wan san sa je du wan sa se du ine du bon. Even sta, temetak no du bon. Sonte ine ati na yusrefi. Ye yere, ye shi, afire kon, ma ine du. Wan sonte te ye firi taki, iwan drinwan sani, en sonte te ye go na presi, ye shi dringi, beka ya neighbor, ma ine baie. Say de ine baie. Ibaie. En ik abe altijd in je osso. Je verstaan? Want zo'n te de kon voor kon. Dat de kon voor een drinken. En dat drinken is in apne osso toe. A champagne. A gingerlet. Bij gingerlet pot in osso toe. Want zo'n te sweet in je mofo. Na a gingerlet. En zo'n te smeren toe. Caroline Evelyn Grot. Odi. Groetjes vanuit Fellow Blerick odi Ricardo Bogap Aibra adufu tide na numru 1 musutaki brada. Het is ons al 2 keer niet gelukt. Abu brada. Awikiri seko zeker mobile. Omdat die mi abi baka makandra sa mi musudo. Maar wikiri zeker mobile ja. Ronaldo Danning odi Fafe Hasselbank odi of Fefe Hasselbank odi Brach. Oké, kom ik gewoon even. Fefe Hasselbank Brach, ik had gedroomd dat mijn zalig oom en mijn
baatje stond. Wat ja stond. Ik het straatje van mijn ouderlijke woonstraat. Hij vertelde mij dat politie mijn broer wil oppakken en toen werd ik wakker. Mijn wekker Oké. Om in mijn badja stond. Woonstraat. Hij vertelde mij dat de politie mijn broer wil oppakken. Nou, ongeveer de injul karen. Wat ik omo na je omo. Je was dan nou conforabel. Maar ik denk dat ik skotu am kies je brada. Zij dat skotu am kies je brada. Samote je dat in atore desi. Taki. Anos skotu am kies je brada. Toch? You must wash out takis man want do you agree? Je verstaan? You must look up na loan to you sa ifsa. Isa bitaw. Wan mi abi taki wan taki de en a taki kan chap trobi. Sa you abi do ya waka gwanga fesi na waka gwanga baka. Ya waka gwanga fesi. Dat wan taki luku sa ifsa na loan to for you. No play agreement, no play disi dati. Dat zijde atjibung. Dat zijde sma elur you fucha you ko in val. And if you go in a val, problem you meet perwit. Ano tak iskoto stropi, no. San op sanga you. I kan ko siki kan disi dati. I was dan. Maar nou ogri da ondro passi san libis mij set commit you. I was dan. En a pisi dati ya suko for right. If you see jugu wakagwe esse. En luka loan to say pasa. Ang alasma. En luku inse you also. Justi. Je verstaan? Want dat is een problema de. En dat problema de zeker, 100%. Ero, Olivera, odi. Minda, Kalimo, odi. Respecti. En Rinja, Helen. Nelstein, odi. Als toen ik weer kwam liggen, zag ik nu op mijn bank zitten en ik vroeg mij waarom ik huilde. Ik vertelde u dat ik mijn zelf niet kon vinden. Ik keek naar u en u had zwarte ogen en u zei tegen mij dat het wat? U zei tegen mij dat het, ik kon dat visiteren. Zag je nu op mijn bank, op VV Hasselbank. Maar je moet taki. Ik moet met je praten. Bel me dinsdag op. Ja? If it's done Holland, if it's done Holland, bel me uit je Nederlandse tijd. Oké? If me no piki, dat betekent ik ben misschien met iemand bezig, maar me bel je bakken. Ja? Dat wordt takatori die zie. Abo. Ramona. Wat is? Mijn zin die mensen kunnen. Is er een vaste tijdstip op de dag om een kalabas te gebruiken bij het bidden en praten met je kop? Nou, in ieder geval euro. Begi, take out dat begi, euro day no de. Euro day no de stress refi. Je verstaan? Omdat zijde, alla ting, alla momenti, alla day, je moet maar takken is refi. Je moet maar takken is refi, takken na takken de bigis maar voor mama, zei papa zei. Ja? Veel van taki we moeten praten bij me dinsdag op, ja? Kleine, Mr. Kino, wang lazy mi bede na skoro, dan wan boy be charwan nevi giwan trawaman, maar die missie a nevi wang sa be opo konami schi. Non le fammi taki to, so te son ting, mi pigi apisi ato dat die sa be opo na justi eigenlijk. Dat mi naman begrijp. Tij mi sa be opo na, kofo be bana itapu of wat, sa be opo. Dat mi sabi, ja? Mel's route op dat bena in pari odi jibina de piki voor ja. En mijn meisje, ja. Mary Gate, anga, alla toe. Omaya, anga Sinclair, ja.
Come on, come on. Oh, sa pa sa ya so. Okay. Robbie mga so, brother na ay uduloso drink fa sisa ano fio fio dati ko na mi koko. No, brother na uduloso drink fa sisa ano fio fio de ko na mi koko. No, logo evu na udul parti. Bueno, brother na uduloso drink fa sisa ano fio fio dat godami koko. No, luku asani fa drink fo a uduloso ya. Boro gona chinvento. No. No, fio fio no waka fio ne waka toto. De fio fio deto. Dan a fio fio osori pe amopo. Ivesta. Osori temta pe amopo abigi. Ivesta. Because if fio fio make something futuli bisama, mama, papa, grandma, grandpa, ivesta, a fio fio make. Ma ina boskopu ane sori pe amopo. Ivesta. Dan mino kanta ki na fio fio dape opgo waswan fio fio watra. Ivesta. A fio fio boro go na shi, amaishi a fio fio e boro go na mashi. Ivesta. Dati wan takito. Do. Wasani uduloso e wakala sika koni. Oso e ko wakaso bla 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 bla. Ma a pisitoristi a de trafasi. En ano sorry, kuta kama tu dri fochinto. Ano sorry. En dan tu so tu pikin aba fio fio. I'm sorry dat tito. Ivesta, want kuta kama wanti of tuchi. Kuta kama drichi of tuchi. Da you must sabi tutaki okay na a pikin disi. And then for shuta fio fio tu, da you must go lukutu apa must go lukutu taki hey. Facinde. Ivesta. E moro voor te shi fio fio. Te fio fio deto. Te aboskopeko. Altijd wan gansama. Wan umasama. To. Wan afo. Okosor aboskopurati. Ma torisi e di trapase. Ano fio fio. Ano fio fio. Disi. Asasa manu disi. Afa umas masih. To. Awa hetrasani. Awa hetrasani en a boskopu no fini le man. Utaka no kri le man. Inu sap epa sena ala boskopu kon en pe a fio a uduloso bede. Ivasta. Dat é uma pesquisa sabitu. Harold Bouwgat, odi. Mi avo pawinti, odi. Ik luister ook. Grand Tangele spiki fasi. Dimi Eros. Odi Markino, vien, dank u wel voor de wijze les vandaag. Groetjes uit Den Haag. Odi. Real man, tweede keer dat ik vast zat en droomde. Eergisteren dat ik weet ik kreeg, nou, ik kom voorbij idee. In mijn droom alvast bedankt. Nou, moitori. Maar take it a cover bar dat je editor. Dat im luku so tongo je taki. Je verstaan. En if je maar verstaan, aksa bigis maar meka lady atongo. De samoro furu ja. Dimirus, ori manekino cliënt welke convo ga geven het meestal waarschuwingen via Anansi toe en wat betekent het in de meeste gevallen? Ik heb gehoord een waarschuwing. Nou, Anansi, meestal zij bedoel Anansi, hè. Logo
anasi ala sot lukuno anasi to konfoto kanchala sotu meti kong want anasi na meti konsolu wasani en ala konvo kancha washuan kong ala konvo okay maar anasi mi no sabi you verstaan akan de bun akan de ogritu you verstaan na fasi fa anasi de maar ala konvo kancha boskopoko en washuan maar voor anasi mi no sabi en mi no sabi sa you see na anasi sa pesa tu maar ja mi buy one pawinti pangi mami lip en lek fa mi buying mi grandpa be ap wan pawinti maar abari ano wan smak koko baka sinds alas libi zijn de ouders van mijn moeder. No, dat betekent na ko vanaf je passé na je massé zei je moest doen aan pangi na tenga chipalem de go sribanye de go sribanye de yo shimoro sei musushi de yo konsap moro sei ya imus konsabi ya maar yere ya achibu no vrede sei yo shi en luku fini sei yo shi you understand want a bigisma o sorry wansani sande na oso sei abi maar voor jogo te kasani o sorry fa go teken en sai musudo you understand aso respect Rosa. No, it's Rosa. Odi, respecti grani sakafasi. Ludwig van Day. Odi, Branachino. Ik droomde dat ik mijn beide armen ging wassen met een fles balls en daarna ging vechten met kleine mannetjes. Alvast dank voor uw uitleg. Oké. Na bosko purisi toch, zei Chako, hè? Je chivie was je ananga palom. Da bakati was je apal you go fatanga bro. Say de go fatanga de bakru. Say de bakru do. En say de was je ananga boz. Dat na vraag. Je verstaan? En dati say tegen me. Mine sap sa bosko polisi ataki. Mine manji wan piki tapa bosko polisi want. Je fatanga chima na bakru me kade hè. Maar say de go fatanga de. Say de do you. En say de go was je ananga palom. You understand? Dat one taki, a boskopu disi, no a boskopu, sanka de wan kori, you know, aka de wan kori, en daarom im libe fade. Ano kring. Jama play odi black you know. Asansa brada aksi dape, sot konfo e fiti nga stone. Voorbeeld wansan no de bundan a konvo ay saka feti nanga flow nanga den tu ano fu en. Wansan no de bundan a konvo ay saka feti nanga futu nanga den tu ano fu en. No, if may fetanga stonto. Say de fetanga stonto. Say de otekiston. Je verstaan? Stofu na it was to je itita gismato in a sario ita stonto in a rastone atu iten. Maar hij tek aston fu fiti en zeide hij fiti en die dat hem tak to konfone fiti na ston eva konfo fiti to eva konfo de iwan fiti mu to sanso ini wasani a konfo adit apa prodone anu wan sekseki wa ouro wa navy wa aksi of sonte abi wan dron. Mga stong. Asani abra aksi dape sot konfo efeti na stong bijvoorbeeld wan ano de blablabla. Ja, kleine, Mr. Kino. Midren tak wan ingi frop tegi mi taki dedesma dena mi baka. Pa ingi na yo kato. Matak dedesma dena yu baka. Ma atei dedes ma dena yubaka dedes sama ma en dedes sama ano sama na yoka ma say that tegi dedes sama
Ivesta, amus betak gewoon yorka dai baka. Mara ingi toch, sai te yuda petaki, dedesma dena yubaka. Ma ano tegi, tak seide de dedesma dena yubaka. Eva betak libispa dena yubaka da bede, wan trasani ma tak dedesama. Dat wan taki, sansa no demoro. Ivesta, mara seide de sansa no demoro dena yubaka. En seide aboskopo disi anokaba. Ade aboskopo disi wansa no de bona aboskopo disi. Wan ano de kring kompotenso. Ano de kring. Mi no kan je pikine tapo. Seriously, ano de kring. Want eerste sumana de desma, pede mo po. A ingi vrouw, pe mo po. Pa be de pe achara aboskopo konji. Fa you shame. Ivesta. En ino mashi ev na mase ina mashi ev na pase. En afas pa taki de sama. Yoka no sama moro. You understand? Dat wan taki abos kopo sa jijo. Awan kori. Dat wan taki nam do next. Oh, tomorrow. Jama playing so kom van nati dat men sabi Lotus Flowers odi Ryan Dinmo Dogla akomala la odi mevrouw drink tak ade in wan peaka je begi kwala anaman ga fesite wel apari plus ashe wan sneaky tan in slipper kan de aka broken game natanye we no verstaan want mevrouw drinkt taki ade in wan piaka toch in wan piaka si begi kwala anaman ga fesite wel oh kwala anaman ga fesite wel ay pari plus ashe wan sneaky ja in slipper. Dus ik verstaan sta a video script ja zo. Adena in op ja die swala en dan de wel ay pari plus ashe wan sneaky ja in slipper. Zo do a challenge slipper gue. Abele on kaya dan bigis kwala ko ade tapliba. Dan sneaky ko dat challenge dan die gue. Dus ik verstaan abos as you script di mera. Maar if ade tapliba to dan was bigi squala ko. Pa ma squala no na ken trowe. I verstaan. Maar assurance de ki ko char is slipper gue. Adre disi no deso no de ini fami poteng sami denki thing sami shi ine want adeta paliba bigi squala ko puzen wa fesi da wan bigi sneki ko a charen slipper gue. Se da sneko charen slipper gue. Se da sneki no cha engue pe awan charen ko shi pa mus ko shi. I verstaan? Maar charen slipper wan gue. Mine verstaan bosko pudise. I verstaan? Want efu je shi wan sneki to, masana sneki. En dat tap liba. Adreno de kriera mi brada. Ano de kringi mi. Minama portal ap adrenis kiyo. Elukuan so tu fromosani jan so wan. Tere tap liba. To. Dan yabi sani dape. Yabi komati. Yabi ingi. Yabi awatravenu. I verstaan.
Maar in aboskopo disi, no want de mine shidape. No want de mine shidape. Asneki koma sana sneki. Je verstaan? Sana sneki. Je verstaan? Se dat sneki cha a sleper gwe, maar no cha inslep gwe. Ano cha alibisma gwe. Je verstaan? Zo'n ten top. Isap sa isa. As a vrouw kies er na fesi. Toch? Wat probleem there. Toch? Maar een probleem ne pakken aan van pakken aan. Je verstaan? En die de aboskopo die ze, a buri aboskopo. Je verstaan? Awan meki a vrouw vrede. Je verstaan? Omdat die a vrouw ne waka passis aan waka. En ne doet sa musutu. A kies afesi mo roboskopo. Voor a sem kon voor sa chara low diskonje. Je verstaan? En die de amgoluku sa chi afesi. Sa chi afesi en sa en suma sei pa familie a problema disis dom. Je verstaan? Dat sabi precies. Sei de akis aboskopo disi. Aso. Kleine 3K GMG. Meneer Gino, mi drink wang ingi vrouw. Tegen mi taki dedes ma deda mi baka. Mi piki aboskopo dati ba. Aboskopo na wang buriasani. Je verstaan? En hij maakt nou een nothing no day na boskopo disi. So mi kan take you awan kori. Or as Abiel, odi een vraag. Ik droom dat ik voor 2 mannen die een stoel zitten met 2 houders voor hun. Dan mag ik alsjeblieft een uitdag putten. Met een verstaansexcluderen. Ik droomde dat ik voor 2 mannen die in stoel zaten met 2 houders voor hun dansen. O je bent dans aan het toeren. Voor si toeman. Onoso, ik ben abebon. Je bent dans aan het toeman best doen 2 mannen die in een stoel. Toeman best doen stoel. Dat je bent dansen aan den toeman aan het toeren. Zitten met 2 houders. Dus maar best dan 2 houders. Meneer man verstaan dat ze schrijven. Met if you bent dansen aan het toeren of de man best dan aan het toeren. Sane, wat meneer man verstaan. Schrijf kom bakken. Oké. Apisirati Ramona Malsini Odi Natasha Reverend Center Odi Yo je bent er Odi Real man Odi en die kamer waren die houtluizen. De uduloso bij die na camera. Oké, de uduloso bij die na camera. Dan de udu boro go na. De uduloso bij die na camera. Dat de udu boro de ja go na chi. Je bent na je osso of je bent na je osso dape of suma osso bede. Ouderlijk huis. If dat ouderlijk huis of je mappa of dat je osso schrijven. Pik me. Ja? Maar ja, grantanje, odi demi euro, odi manekino om de lucht te maken. Anasite de spinnenweb, anasite binnenvoelen en weghalen uit je gezicht of van je hele lichaam. Soms zie je ook spinnenweb voor je gezicht. Nou, zo'n ten toch, akka dit zomaar. Maar zo'n ten, akka dit taki. Akka dit konvo, hè? Toch? Akka dit konvo, maar zo'n ten. De mij, zo'n libis me bekanga sa taki na ogri da disi dati. Je verstaan? En zo'n ten die tak effectief aan toch effectief futura je pudding, isabi toch? Na justi, oké? Zo'n ten ei consolezi taki justi, hè? Dan sa meki samote you, hè? Toch? Justi doti. Je verstaan? Justi, sa meki voor you, hè? Justi doti. Was is gewoon aan blauw na chin soto. De lukus heeft sa.
in de day nanga de day sa eko. If asa toch even sanga yo. Je verstaan? Omdat zeiden, sa is zo dat toch, dat die in iemand thing toch, toch, sani kan meet you, omdat die asking voor you doti. Je verstaan? En dido, daar komen voor een sorry apisi sanati. Want dat plotseling als je aan Nancy die dat je aan analyse nog maar even zeggen joh, bepaalde solutie even zeggen joh. Wat is het je belangrijk zo toe? Even shade. Dat wat je doet, me nog even doen aan het ja. Skis. Odi so kromanti e wakata wang skelpat weet je toevallig hoe die daar. Hey, no me no sabe. Me no sabe. Me no sabe so kromanti wakata segrepato. E me tell me lei. Militei mas segrepato wan konfwe wakaneta po ma no sabe so kromanti ne. Me no sabe. En mo tell you sane. Tem segrepato dat boom bigi segrepato. Segrepato tap o me dusun yari. En a konfo dat to, na komati dat ti. Ele van tei toch, mi non sabane. En ika waka furu presti, e wama tei tak asabane fa bigis marisi. Eile anotru, anosabe. Omdat hij de konfo disi nebari. Meteen 100% de nebari tapasama. You know, fin no one thing. No one thing, no thing. Chama pre aksi fa brada e konfo sa e feti nanga stong. A konfo na teki stong gewoon a saka ko na grond. Dan a feti nanga a floor. Tewang sa no debung ini na family. Oh, je bedoelt a konfo saka ko na grond. A konfo feti nanga floor. Ofa. Fa effet aan een vloer binnen maar verstaan dat niet. Schrijf. E wansano de buna familie. A konvo no saka tapa grond of fit aan een vloer. En e bedoel en na konvo na tapa grond. Of e waka tapa grond. One of the two. Minema begrijp van. Zij taki van a konvo. E verstaan. E saka go na grond dan. E fiti na a vloer. Ano kan evi shako we sagare begin na e fita grond to fa lukumo te yuasani kovo to kan grab sani wa ogri te wa ogri da lonto de shi o graba sani da o fet o fet tapa grong na sani anga ogri. Dat je tegen me, dat true. Toch? Maar zo'n de te asa te sada, zo'n te a konvo dat da wan jaini. Je verstaan? Na wan jaini. Zo'n te a profe yo kasrevi. Ei wakasoto. Maar je ziet duidelijk dat hij fet aan wan san tapa grong. Dat je taki, dat me verstaan. Me verstaan ze tak no de. Ai feta pa gronda nga wan santa pa gron. I verstaan? Na tewa ogri de ai pura ogri, na ogri ai kompuro. Moro furu na jaidi, sonte na a profe. Yara? No me verstaan yu moro bon. Jama plain. Brakino. A aksi fabra sortu konvo efetina oke me picatori la tiba. Grand Treasury si Brasisa. Oke, Ryan Demo Dogla Acha Asleper. Ja, Acha Charina Sleper Gue. Ja toch. Maar ik vond datito. Aboskopo disi de. Le famite ita in accent toch. Accent. Saif sa. Meka go lukuchin so gwa baka. De boskopo sa kisiara. Maar lepo wat droog. Mensen, Ricardo Baumgart, ik droom de feit dat ik mijn schoenen of sneakers soms zelf slipper kwijtraak op verschillende plekken om parkeren al en dan loop ik verder weg op blote voeten. No.
Dat etakito, dat je bent, emitake boom, you, toch, you abi, so mij kan niet, jongen. Jongens, maar niet. Even mensen, geleden. Oké. Ja, bravo Ricardo. Tela shisu. Dat soort inoma fene to. Je wakan so futugo. To. Dat want aki. You e la shisu revi. Je verstaan? Je la shisu revi helemaal. En you no mag waka gwa sondro. Dat betekent je liep staan naar baka. Want you sleper you so. Nou, bigisani. En if je liep dat naar baka en wakan so fututo. Dat wat teki de kwam taki. Je liep staan voor je naar baka. En you no mag. En als dat no mag. You no mag forget you sleper. Toch? Dat want taki. You nanga you schrijven no de wang. Je verstaan? En te dat no de te yanga you schrijven no de wang. Dat opsa. Je verstaan? Dido. Top. Archie boer. Dido. A pisi sa te imigaso. Toch? Dat heeft sa voeren aan jou. Dat want taki. You abi. Want true san want je dege furu. Je dege furu nanga you schrijven. Dat want taki zo'n ding. You know sap oten sana true en sana true. Je verstaan? En te dat heeft sa to dat die je shi yusu elasi en waka gwanga so sutu dat want taki you no abitum si bribisa ye do en te you do you te ye do to ine suku takuta ki if you make you a photo ine suku go baka fugo pot a foto na fasi dat a foto dat nooit moro je meki. Want die asan dat in a basig fu alasani. Te you if you go on suna rokope dat te mo pa rokospe je kanga so foto. Ili bon san da pesan you must go back go teken. Maar ine do muiti fu go teken. Ine do muiti fu go dry sang. Ine suku fu pot abung. Baka. Je verstaan? Want zo'n ten zo dat ko waka sorianga igo idibi bruku na baka. De waka go baka so shing. Maar disin na yusu. Aka contact later, yo las je bruku. Yo las je empi. En te dat efsa, ik kan bigilau. Dat want kita brada. You musu change na fasi. Van je denki. En sa je doe. Je verstaan? En altijd te je make you een foto. Waka go make go take afrantwoord toe. Maar if you go make take afrantwoord toe, dat baka one day. Je liba subaka. Dan je go baka actie verantwoord toe. No, if so goed dat je als de altijd naar foto dat in een looting. En altijd te je takwa stani. Je actie pardon in mori na woord toe dat te. In om dat het nooit moro. Je verstaan? En dat is een pisstory voor je brada. Jamal Plain, te wan san no debun in na family, dan a convo ja e saka gona grond dan e feti na nga afload, en ik don dat feti no. Brami pigi apisi dat itaki, akade wan jaini akade wan proverb, dat wan taki wan san no debun na lonto, a dido e go fet tapa grond na nga sani sandape. Maar even efetanga want je shis levi pa efetanga sani. Iveta, maar te efetanga sani je shi o chala sango potan presi. Ivesta o brake puru, pardon, o brake was uit hem voor puru, college is flame of sanso, dat is. Maar if dat is sa furu lazy, dat want dat je a familie op een biggie problema in den.
En dat one tak tu, a konvo dati, to. Wasan, a konvo dati, wasan de, sa e wakana, sa de, na asi, wanta, e bata po asi to. Sa de taki, sonte, sukupot alasan na boom fasima aneroko. Want dan altijd am wakako, en dan altijd asanati busa, want yo venta yo shita kyo da alalisa pramirisa problema, want da alalisa asanisa abigismanisa wakako. Da jesat a familisi no wan pot ala no wan mek muiti taki a problema disi lusu. You understand? Aso. No, if two biggest mas done top, dan top sturo, de dansa de fesi ang ato fo ouro. Mas wana de two biggest man. En dan se de dansa ang ato ouro. Abosko po for you to brother. Kom sisa. De meis don gewoon into suru en je go en je dans jire en a to ouro ini ano. Ok, no mi sabi. De tu spasa is doen dat pa banyo to. Na tu kon for dat to. De tu ouro sa dat pe wana voan, wana fa trawa. Maar no. Im nuku sa de ala tu beweri. De kan sabi so konvo so wana. Maar na tu konvo en de tu konvo de tu ouro to na de product voor de tu konvo. Maar na tu verschillende konvo. Dape. Ja hè? Ah bon. March is John Odi voordat ik zwanger was, kreeg ik een droom. Ik stond bij een waterval en zag een Indiaanse vrouw met rood-wit. En onderaan van de waterval zag ik een andere Indiaanse vrouw met blauw-wit. Die Indiaanse vrouw met rood-wit zette een meisje met haar boto en duwde haar voor de andere vrouw. En die zei me, neem haar en luko a piking boom, anders kan ik daar weer halen. Ik heb wel een meisje gehad. Nou, mooi tori. Oké. Dat was takito. Atibo. En dan zei me, en luko piking boom, anders kan ik weer, wow. Een vrouw met rode wit zette een meisje. Oké, alle twee vrouw met blauw-wit. Die ene vrouw met rood-wit zette een meisje. Oké. A ingi na blauw-wit ito. Dat na bigisa ma voor you. Je verstaan? A ingi na riti. Toch? Ja, you know abusingi e bar tap you ede da wakan you. A piki sa ko a watra ingi. Je verstaan? A fesi ma for na watra ingi. Je verstaan? A waarschuwing e gi you. Taka piki disi ya vluken boom. No for ma piki disi. No bara piki disi. En no mek no was pa kote dat im sera pikin tu. Ze never tegen dat die. Maar dat bisabi. Oké? No mek no was pa tegen dat im sera pikin. Inom sera pikin die no was sma. A piki a ben in konvo, kaba. Je verstaan? Ze afu do. Kwe ka chin. Na boom vasi. En dat je doe lekima. En tachi groko
Ochi ina grosa chegro, ina taki sa che taki. Ate say taki. En taite yi, ayongete, tate yi tak ashisade, imbribisa tegi yo. You understand? Maar leki fa bigis mata yi taki, if you know, luke boom, o teke baka. Ano o teke baka. Ma, awa wasku yo. Taki, imluka piki bunafa. Inafu go na wan presi fudu ini wasani. If wan fire kon fudu wansan ya piki, a yusre fudu. You understand? Adati wan. En yusre osabi, a piki nis osabi, fala san waka. You understand? Adati. A moi boskopo. Sam. Sana dit baka. Okay. Moitori. Kanye West. Wana Kanye West? Of Kenya West. Odi brakino. Bien. Mi ben drink over wan ingi en mi ben waka miti en ben taki ingi tongo. Nanga mi. Maar mi no ben versta en dan a ben lafu. Welke ingi is dat? A ben smoko wan sigaret. Sigara. Okay. Odi brakino. Bien. Mi ben drink over wan ingi en mi ben waka miti en abe taki ingi tonga nanga mi, maar mi no ben versta en dan abe lafu. Welke ingi is dat? No, mi no kan teso na ingi, maar saya futin te abigis ma me carriera tongo, futaki, abe smoke wan sigara, mi no sap sane, pe you shame. Si aliba, tapaliba, inabusi, if abusi, abusi ingi. If aliba, kanti, wata ingi. Aso. Yes, en abe stone tapu wan stone wan weiland. Ik zag alleen grond en gras. Dankjewel. No, abe stone tapu wan stone in wan weiland. No. De kataka wan busingi. Je verstaan? Nou zo. Kenya West. Oké, Anastasia Goedzalk. De persoon die zijn slipper of schoenen verliest is vaak onstabiel. Nou, dan leef ik kotatori, Atasha, dat is waar dat itaki. Trotori itak dape. Ei dege. Even staan, we lossen sama en waka go en change sani. Trotori. Mensen, brada sisa, this bede, Jamal Pain, true. Brada sisa, let's peki grana sagabasi, fu a program tide ako for na wisani me you gradi tena tata fuko e me gile ko me lafu sere me lafu of dat euro sat chassa euro ik ben bijna 3 uur bezig geweest. Nou, 2 uur bezig geweest, maar is 2 uur nou, dat ben ik dan bijna 3 uur, maar eigenlijk wel brasa met ako grand tanye de speaking na sa kapasi Yolanda Sydney Odibrakino mi de arki en mi de leri furu grand tanye Yolanda grand tanye. En we gaan sluiten vandaag mensen. Geen berichten meer. If we send ons aan send me YouTube not YouTube channel Facebook of WhatsApp ja. En mi sa piki sa wo abi ja. Brasisa dis beda program akova na wisani mi wantegu de kovo funu na ngala le speaking na la sa kapasitena na tena tata. Tegen na tata grand tanye dat ajima passive kos donja hucha a pisitori disi konjunu abra abakru nanga a yorka abakru nanga a fodu akir fodu metaku grand tanye fu alasani di emesa uno forget di give me a thumb up and share a program this Jimmy ang alale speaking nanga sakafasi and upot allow comment dape in a comment section and bransisa wapon sweet neti wan sweet bakana wan sweetie manting tide tapu a zonde 8 september 2024. Ik ben iemand anders dan Ginofiant, Obiama Ginofiant, met aku alamala grand tanye nangala lespeki nangala sakafesi. Ik ben weer terug volgende week mensen. En voor abonsa samen wami tak abra, usene kon Jimmy mensen en mi o tak abra torirati. Grand tanye, lobby fasi, en lespeki fasi, en ubribi tapu srevi en ubrau srevi. Mensen, goeiedag, goedenavond weer. Odi.